turasuhuje wakomeje gukurikira Primo Media Rwanda. Tugeze muri ka kanya keza ku isesengura ry'amakuru y'imikino aba yari kuvugwa hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye na Alexis na mugenzi wanjye Felix. Wiriwe neza. Wabonye ijoro ricya? Nabonye ijoro ricya. Cyangwa ryakeye ureba? Oya, nabonye ricya. Byagenze neza n'uyu munsi urabona bintu biragenda neza? Uyu munsi hari akantu k'imbeho n'imvura nyinshi ariko nta kibazo, urabona ko tumeze neza. Ariko turi mu bihe by'imvura, abantu bakurikiye iteganyagihe. Uyu munsi mu masaha ya mbere ya saa sita hari hateganyijwe imvura mu turere twinshi tw'igihugu turimo, harimo n'aka karere turimo kacu ka Gasabo, ndetse no mu masaha ya nyuma ya saa sita ko hari buze kuboneka imvura nyinshi guhera saa 9 kugeza saa 10. Hari buze kugwa imvura nyinshi mu turere twose tw'igihugu, ndetse izaba irimo inkuba ndetse n'imiyaga. Reka twikomereze ku makuru y'imikino twateguye kuri uyu munsi. Tugiye kugaruka ku ngingo eshatu. Ingingo eshatu tugiye kugarukaho ni ingingo y'igikombe cy'amahoro cyarangiye, uretse umukino umwe wari wasigaye wa Gasogi na Muhazi utari wabaye ku munsi wari wagenwe kubera ibyo twabasobanuriye ku munsi w'ejo. Nibyo turi bugarukeho, hanyuma turebe igikombe cya Afurika uko imikino ya mbere irangiye, uko hatangiwe imikino ya kabiri, hanyuma dusoreze i Burayi. Amakuru agenda havugwa nayo ntabwo ari make rero turifuza ko mugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Felix, dutangirire ku gikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro ku munsi w'ejo twari twasizibwiye abantu ko hari umukino ukomeye ugomba guhuza ikipe ya APR ndetse na AS Kigali. Ni ibintu byaraye bibaye, match yari nziza ku ruhande rwose, ku buryo APR yatsinze igitego barayihaga, kuko AS Kigali ikomeza kuyataka cyane. Hahandi n'iminota niba yarebye match wabonaga match ko yihutaga cyane ku ruhande rwa AS Kigali. APR ni ukuvuga igice cya mbere gusa babona kiriya gitego cya Ruboneka Jean Bosco, ubundi AS Kigali irabataka koko. Byari bikwiye ko AS Kigali yataka APR ku buryo bukomeye, kubera ko APR yakinnye ahanini nta mwataka ifite. Turabizi ko Victor Mbahoma, nubwo bari batubeshye ko ari bugaragare, Victor Mbahoma ari hanze ukwezi kose, ndetse Nshuti Innocent yamaze kubona ikipe nshya. Rero Gitego Artire ntabwo arimo araza neza, kuko niwe mwataka twavuga APR isigaranye, kandi nawe ntabwo ari kuri bande touche. APR ibyo wabonaga ko bari bahengetse Shaibubu nkuko byagenze muri Mapinduzi Cup. Shaibubu niwe wari umeze nk'aho arimo yataka izamu rya AS Kigali. Uko bigaragara APR irasa n'ifite umunaniro. Niba twavuga wenda ni impamvu z'igikombe cya Mapinduzi Cup ikaba yaravuye inaniwe, sinabimenya cyane ko n'umukino wa shampiyona wabona Marine barawusubitse. Urasubitswe. Numva nta mpamvu yo kuvuga ngo irananiwe cyane, ko wenda AS Kigali wenda yararuhutse wenda muri iyi minsi mu gihe APR yari hakurya hari. Ariko wabonaga ko AS Kigali yari ifite ubushobozi bwo gutsinda, ariko n'ibyaje by'umupira hari igihe ukina nyine bikarangira bagutsinze. Nibyo byabaye kuri AS Kigali. Nibyo AS Kigali n'ubundi byashobokaga ko yagombaga gutsinda APR FC, kuko n'ubundi mu mikino yaherukaga kubahuza ntabwo APR yabashije gutsinda AS Kigali. Urabyibuka habe mu mukino wa shampiyona baranganyije 2-2, ariko ku gikombe cy'amahoro final AS Kigali yaratsinze, ndetse no ku gikombe cya Super Coupe AS Kigali yaratsinze iri gutozwa na Kasambungu Andre. Ibyo urabyibuka? Ibyo ndabyibuka cyane. Byari bigoye rero ko igitego kimwe cyabonetse ku munota wa 42 APR kukirinda byari bigiye kwanga, kuko nyuma yuko AS Kigali koze isimbuje APR yahatswe bikomeye, kuko bayicenze karahava. Nawe yashimye Imana ibonye ari amanota yacyuye. Muri iki gikombe cy'amahoro hari undi mukino twagarukaho, umukino wa Police wa Kiyovu Sport ndetse na Gorilla hari match nziza ku munsi w'ejo.
iyo polisi twari tuvuzeho yatsinze ku buryo yatsinze bworoshye Kamonyi gusa bakeneye ku kibuga kitari cyiza ariko abakinnyi ba polisi ikibuga bagaragaje cyari kirimo amazi menshi. yego match ya Kiyovu biri gupfira he kuva Juvenal yayivamo bimeze gute kuva ngo utsindwe na gol y'ibitego 2-0 nubwo bigaragara ko ari match wabonaga iringaniye ibitego byaje mu minota ya nyuma hahandi utabona uburyo wishyura uko harimo n'igitego cya penalty. iyi nayo ni match yo kwibazwaho cyane, ese Kiyovu izaturuka inyuma yishyura ibitego 2? Kiyovu Sport nyuma yuko ifashwe na Generale bakunda kwita ngo ni Generale Sanzarume, Kiyovu Sport urabona ko ni ikipe yabaye nk'isubira inyuma, burya ikipe yahungabanye mu buryo bw'ubukungu no mu kibuga abakinnyi bibagiraho ingaruka. Urabyibukana mbere yuko bakina match ya shampiyona yari bubahuze na APR ko hari abakinnyi bamwe bari bavuye muri lokale baragenda banze kuza gukora imyitozo bava no muri lokale mpaka babona amafaranga. Icyo gihe urabyibuka ko havuzwe cyane Sefu yari yavuye muri lokale ariko niwe wabaye uwa mbere mu kuza mu guhumuriza abandi bakinnyi ngo baze bakore. Urumva ko ni ya mafaranga agenda aboneka bitewe n'abakunzi ba Kiyovu Sport nyine biteranya, ariko kuva General we yafata ikipe Kiyovu Sport ubuzima bwabo buri habi. Ntabwo byari bikwiye ko Gorilla iza gutsinda Kiyovu Sport, nubwo Gorilla nayo atari ikipe yoroshye, ariko match twayirebye twabonye uburyo Kiyovu Sport yatakaga abuza amahirwe. Hari nk'umupira wa bateye mu tipe bakiniraga nimero 8 aracenga, amaze gucenga yegera izamu neza arangije umupira utaha hejuru y'izamu. Ni ya mahirwe nyine twakora tabya bitego biba byabazwe. Kiyovu Sport yabuze amahirwe. Reka dutege match yo kwishyura niba izava inyuma igakuraho ibyo bitego 3 gusa. Kuri njye ndabona Kiyovu hatayari yamaze kugenda huko cyane ko Gorilla ikunze gushora amakipe akomeye cyane. Irayashobora ariko amahirwe arahari kuko Kiyovu Sport nayo ishobora kuza kwikamata ko nayo imenyereye irushanwa kurusha Gorilla. Ibyo simbibona cyane ko Gorilla yigeze ku makipe akomeye nk'ariya irayagora cyane nka Rayon Sport. Gorilla ihanyura yihuta. Yego byaragaragaye cyane ko Rayon Sport itagipfa gushobora Gorilla, nubwo bamwe bayitirira kuba murumuna wayo. Bamwe bayitirira Gorilla kuba murumuna wa Rayon Sport, ariko Gorilla byo ni ikipe igoranye. Reka turebe ko muri match zo kwishyura Kiyovu Sport yazikamata ikagira gutya igakoramo Gorilla, kuko byabibabaje kubona Kiyovu Sport iviriyemo muri match ya mbere. Kubona iyo match ya mbere ikinnye ntabwo ari yakinnye wenda za match zabanje za makipe atari ku rwego rwiza mu gikombe cy'amahoro. Nibyo twagarukaho kuri match zabaye z'igikombe cy'amahoro. Twababwiye ko ikipe ya Polisi yo yatsinze ya Kamonyi ibitego 3 ku busa. Ibitego 3 ku busa bya Polisi. Reka twizere ko niza Inyamirambo kuri Kigali Pele Stadium ko izabasha gutsinda noneho byoroshye. Izatsinda nk'ibitego 6 gutyo. Match yarangira ari 0-0 da. Ko ibyo bintu tujya tubyitega. Niza na academy. Yego. Igikombe cy'amahoro twasubikira hano twabatureke aho, kereka niba wumva hari ikindi tusize tutavuze. Nta kindi ndumva twakomeza tukagenda. Reka turebe rero mu gikombe cya Afrika. Igikombe cya Afrika cy'ibihugu ni irushanwa rikomeje kubera muri Cote d'Ivoire. Imikino ya mbere, journée ya mbere yarayirangiye. Ariko ni journée yasize kwibaza kwinshi ku bakunze b'ama equipe. Niki cyagutunguye ku munsi wa mbere w'iki gikombe cya Afrika? Uyu munsi wa mbere w'iki gikombe cya Afrika byagaragaye ko amakipe yaratinyutse. Ubona za Namibia zigahangara Tunisia. Ikipe nabonye iri seriye cyane ni Maroc. Maroc twaraye tubibonye ku mugoroba yarayitsinze Tanzania mu buryo bworoshye. Ni ya kipe yari mu gikombe cy'isi. Baunahi barahari, Amrabat arahari, Hakim arahari. Ya squad yari mu gikombe cy'isi niyo bagaruye, nta kintu bahinduyeho. Kandi n'imikinire yabo urabona ko ntabwo irahinduka. Gusa
sinzi niba nigera ku yandi makipe ariko izakina nk'uko twaraye turebye umupira mwiza imbere ya Tanzania bayitsinze ibitego bitatu byiza. gusa na Tanzania nayo nubwo ijya mu gikombe cya Afurika ntabwo ifite statistique nziza ya Tanzania maze zose yitabira igikombe cya Afurika nta mukino n'umwe itinjijwe igitego. Urumva rero ni ikipe nayo iri hasi cyane. Gusa ku mugoroba hari umukino mwiza, umukino wahuje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Zambia. Umukino twavuga niwo mukino muri iyi mikino ibanza niwo wari umukino mwiza wa mbere cyane. Wari umukino urimo abakongomani bakinnye. Rero hari ikibazo kimwe nibaza ku bavandimwe bacu b'abakongomani. Abakongomani bafite ikipe nziza ikomeye, bafite abakinnyi beza, urebye karite y'umukinnyi ku wundi ni ikipe nziza pe, ariko bipfira he intsinzi? Kubona intsinzi ko ubona bigenda bigorana, kandi urabyibuka no mu majonjora yo gushaka itike ko naho byari byayigoye. DRC bipfira he ko ibifite abakinnyi? DRC sinzi niba wararebye akavideo k'abakongomani abafana uburyo bageze ya Abidjan. Yego, n'amafieri menshi. Ariko ni umuco even no mu kibuga ni abantu b'amafieri menshi. Barakina ariko finishing yabo ukayishakisha ukayibura. Niba ari umukino uyu Wisa yatatse aragerageza bya bindi byo bamenyereye mu Bwongereza muri Brentford, nta bintu by'amafoto. Ariko ubona biranze. Gusa habaye imikosa, umuzamu wa Kongo yakoze amakosa. Yasohotse baramuvuna, instead yo kugira baryame ahita haguruka ariruka. Aba bahaye avantage bahita bararengura, bayateye ishoti rimwe ndani igitego. Uriya muzamu yakoze amakosa cyane cyane ko iyo habaye contact y'umukinnyi n'umuzamu umupira urahagarara. We none yahise haguruka ariruka. Ibintu nagaye cyane, no kutajera match kw'abakinnyi cyangwa ni kwa ne ya mafieri wagarukagaho nyine y'abakinnyi b'abakongomani cyane bakunda kumva ko bazi umupira. Buriya biragoye, ni nacyo kijya kigora abakinnyi benshi bakomeye kumva ko bazi umupira, ntibakore nka equipe, ahubwo buri wese agashaka gukora ku giti cye. Ikibazo nge nibajije ku mutoza. Umutoza yari afite abakinnyi hanze. Elia Meshaki yamusize hanze, kandi mu bakinnyi bose bari currently i Burayi nta muntu muri hejuru. Sinzi niba warakurikiranye amakuru muri shampiyona y'Abasuwisi niwe batoye, uretse ko n'ikipe ariyo ya mbere, niwe batoye nk'umukinnyi witwaye neza muri iki gice cya mbere cya sezo. Ari kuri bench aza asimbuwe. Gusa harimo abakinnyi benshi nk'uyu warambaye nimero 10 Bongonda. Azi umupira pe, azi umupira arakina, ariko nawe ni kakantu k'ifoto. Abakongomani bafite ikibazo kimwe gusa, ni finishing nicyo kibazo. Barakina umupira ukabona ko bakinye. Ni ikipe irekiribura ahantu hose. Yego, ariko ikintu cya finishing ni ikintu cyabananiye cyane. Urebye ko imikino yose yarangiye y'umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ushobora kuzasiga amakipe amwe atashye. Hanyuma niki cyatunguranye cyane kuri izi match z'umunsi wa mbere w'iki gikombe cya Afurika? Niki cyagutunguye? Twitega iki muri iki gice muri uyu munsi wa kabiri? Umunsi wa mbere watunguwe niki twakitega noneho muri uyu munsi ku munsi wa kabiri? Umunsi wa mbere ikintu nawe ngira ngo byaragutunguye kubona ikipe nka Misiri inganya, Ghana iranganya, ndetse na Cameroon na Nigeria. Urumva na amakipe twari tuzi yuko byibura azazamuka mu matsinda ari aya mbere. Yego, ariko bimaze kugaragara ko umunsi wa kabiri uzasiga ibihugu bimwe byatashye. Bimwe twavugaga mu gikombe cya Afurika kiratandukanye. Dushobora kuzisanga turimo gufana za Namibia muri kimwe cya kane na kimwe cya kabiri, kubera ko na amakipe nyine yatweretse ko ashobora gukora ikintu kinyuranye. Yego, dufate nk'urugero wenda nk'iri tsinda rya mbere ririmo Nigeria na Cote d'Ivoire. Umunsi wa kabiri Nigeria igomba gukina na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire iri mu rugo. Cote d'Ivoire iramutse batsinze automatiquement Nigeria igomba izahita itaha. Bivuze ngo rero uyu munsi wa kabiri uraduha iyindi shusho. Itwereka ibihugu bigiye gutaha
naho ya makipe yandi asanzweyo nawe yatweretse ko nta kipe isanzwe irimo, cyane ko mu makipe akomeye ikipe yakinnye umupira ubona ko yakinye ni Maroc yarayikinye ku mugoroba, ndetse na Senegal ya Sadio Mane. wabonye nayo ni ikipe itarigeze ihinduka uko batwaye igikombe cya Afurika, baracyari ni ya ekipe ni ya swag, nta bantu benshi bongereyemo, uretse ko hari n'inkuru y'akababaro ku banyasenegale. Uyu Cheick Kouyaté ise yitabye Imana bamaze gukina uriya mukino wa mbere. urumva nabyo wenda bafite uko bazabikora, bafite uburyo bari kubimanaginga, ariko ni ikipe ubona ko nyine ikiri hamwe. Hanyuma wavuga iki ku ikipe ya Ghana? Ikipe ya Ghana ko mbona ntazi ibyayo ko isubira inyuma cyane, yaraje itsindwa na Cape Verde. Twavuga ko Cape Verde ariyo yiyubatse cyane, ni Ghana yasubiye inyuma. Ghana wayibonye ute kuri izi match z'umunsi wa mbere w'igikombe cya Afurika? Cape Verde ni ikipe imaze kwerekana ko nayo ni ikipe ikomeye yo kubaho, cyane ko ntabwo igisiba mu gikombe cya Afurika. Ntabwo igisiba kuva yakigeramo yajije. Irimo abantu n'ababinasiono bagiye bafite abakinnyi, bagiye bafite abakinnyi nyine ubona nyine atari gavukira hano muri Afurika. Ni ikipe ubona ko yarabiteguye. Noneho ku kipe ya Cameroon ya Ghana sorry, sinzi ikibazo gihari. Umutoza afite ikihe kibazo? Mohamed Kudus yari ari he? Umutoza wa Ghana nicyo kibazo cyangwa ni abakinnyi bafite ikibazo? Oya, afite guhuzagurika. Niba tuzi yuko mu Bwongereza West Ham ahigeze ni ukubera Kudus. Ukaza warangiza ukamwicaza, yego, ubuteganya bw'igitego kizava he? Ubuteganya ko uzakira chance azava he? Ariko nabo hari ukuntu ubona nyine bakina ukabona baratsinzwe, cyangwa ukabona barakinye match irabaye batsinzwe mu buryo bworoshye. Sinzi rero ikibazo cya Cameroon ya Ghana cyagana nko kuri match ishize abakinnyi bahawe amanota uburyo bitwaye muri match batsinzwemo na Cape Verde ibitego 2-1. Umukinnyi wagize amanota menshi ni Djiku na Andre Ayew. Djiku yagize amanota 7.5. Andre Ayew ahubwo ahanganye na Mensa na Andre Ayew nibo bagize amanota 7.3. Urumva rero aba bakinnyi kandi nibo bakagombye kuba bahetse Ghana, bari kwatakisha uriya mwataka wita Semenyo niko benshi tukuta kumwita Semenyo ukinira Banemufu. Yego, Banemufu niwe bari kwatakisha. Ntabwo ari ikipe mbi nayo, ariko wenda twavuga ko ari ikibazo cy'umutoza, kuko umutoza afite abakinnyi ikigaragara cyo. Ni ukuvuga urumva abo bantu bagize amanota wenda nka Andre Ayew ni umukinnyi mukuru, ni nawe kapiteni. urumva rero we ni ibintu bihoraho, amenyereye competition. Ahubwo nge mbona n'uwo ngo Semenyo bakwiye kumureka bagakirisha Jordan Ayew, kuko mbona ari we ugira imbaraga wataka cyane wihuta. Bafite guhuzagurika, bari guhuzagurika. Kandi ikintu cyo twabonye mu gikombe cya Afurika, ikipe gutanze kwinjira mu mukino ihita kurangiza ni ibintu byoroshye cyane. Nkeka iyo habaramutse hajemo nka biriya bintu by'amakarita y'umutuku cyane, iyo ngaho ihita kurangiza byihuse. Ikindi kipe twavuga ni Mozambique yaraje inganya n'abanyamisiri ibitego 2-2 bigoranye kuri penalty yo mu munota wa nyuma Misiri kugira yishyura igitego cya kabiri, hanyuma yatsinzwe na Mohamed Salah. Hanyuma Mozambique urayivugaho iki? Ni ikibona cyagutunguye kubona ikipe nka Mozambique iza ikagira gutya ikazi gatsinda ibitego 2, hanyuma Misiri karwana n'ubuzima? Misiri yego yabanje gutsinda igitego ku munota wa 2, ariko igice cya mbere cyarangiye Misiri yoboye, ariko igice cya kabiri Mozambique irazishyiramo ibitego 2, Misiri irwana no kwishyura igitego cya kabiri ku munota wa nyuma nabwo kuri penalty ya Mohamed Salah.
ni Mozambique wabonye ute? Mozambique nabonye ni abakinnyi ubona bose bari pose nta kibazo bafite nk'uko mu bakinnyi bari babanje murabona uyu mwana wakinaga muri Atletico Rodi niyo mukinnyi wabonaga ko ariwe mukinnyi mukuru urimo ariwe muri deri urimo bari pose wabonaga batuje nta kibazo bifitiye. Misiri yari yabatanze kwinjira mu mukino batsinda igitego cyo ku munota wa kabiri ni igitego utamenya ngo giturutse ni nk'umuntu bashobora kwipaza ngo tayari igitego kirabaye. Urumva rero ni ikipe ubona nyine bashyize hamwe. Ikintu nabonye hano mu gikombe cya Afurika ikipe ituje ishyize hamwe iyo ni ikipe yo kwitondera cyane yo kwitondera. Niba wararebye nka match ya Namibia na Tunisia Namibia yaragiye iratuza bya bindi twari tumenyereye by'Abarabu by'akavuyo iricecekera irikina umupira gahoro birangira Tunisia bayigaritse. Ni ukuvuga muri iki gikombe cya Afurika hari amakipe atuje hari n'andi ari guhuzagurika bitewe n'umutwe munini w'abakinnyi yego w'abasitari bari gukinamo. Indi kipe rero twavuga ni ikipe ya Algeria yanganyije na Angola. Algeria nyine iriya match twari twayivuzeho ku munsi wo kwa gatatu no ku munsi wo kwa kabiri ariko Algeria byo biri gupfira ariko nayo idafite abakinnyi babi. Algeria nje nabonye nta kibazo kinini ifite gusa Algeria ni ibintu bisanzwe kuri yo ujya kubona ukabona iratsinzwe match utatekerezaga ukabona banganyije match utatekerezaga ukabona batakaje ibintu ku buryo utamenya ikibazo kiri gupfira. Urumva rero ariko bafite umwataka waba barihuta cyane Bagdad Boneja arihuta cyane ku buryo uba wumva anytime ashobora kugutsinda igitego. Simbona Algeria izagorwa cyane hano mu gikombe cya Afurika izanakomeza rwose muri iryo sindi. Yaratunguwe nk'uko Misiri yatunguwe. Yaratunguwe oya Misiri yo ntabwo Misiri yaratsinzwe. Misiri nubwo yanganyije kiriya gitego y'umusifuzi iyo batajya kuri VAR ari gushishika akavuga ati ntago ari penalty amanota 3 bari bayataye. Algeria wabonye ko ni ikipe yatangiye ikintu umupira iri pose ibisanzwe nyine bira by'Abarabu. Mbona yo ntago ari ikibazo cyane ahubwo ikibazo hano kiri ni kuri aya makipe afite n'indi kipe ikomeye mu itsinda ryayo. Wenda dufate nk'urugero nka Nigeria yatakaje match ya mbere ifite Cote d'Ivoire kuri match y'umunsi wa kabiri igomba gucakirana na Cote d'Ivoire. Ukareba nk'iyo kipe Ghana itakaje umupira itakaje match iri mu itsinda ririmo Misiri Nigeria Misiri no let me check. Nuko ngo aya makipe makuru aya makipe twavuga ngo ni makuru ntabwo arimo aritwara neza ku kigero twari tuyaziho uko twari tuyiteze. Ntabwo aya makipe ari kwitwara neza nkuko bikwiye. Nk'iyo Ghana wari uvuze ari kumwe na Misiri kuri mu itsinda rimwe. Bivuze ngo umunsi wa kabiri ushobora kuzasiga Ghana iri ahantu habi yego cyangwa Misiri iri ahantu habi. Bivuze ngo rero urumva nyine bari muri danger. Ku munsi wa kabiri Misiri igomba gukina na Mozambique hanyuma Ghana igakina na Cape Verde rero na Ghana umbwire ukuntu byumva. Cape Verde na Ghana ni match ikomeye ni match yo kwitondera uko Cape Verde ni ikipe yatweretse ko ikomeye cyane. Ni ikipe anytime yagutsinda anytime yakora ikinyuranyo. Ifite abakinnyi bafite icyo kintu bafite yo gutsinda. Bafite compatibility muri bo. Ni abantu bahangana cyane simbona bazapfa kubatsinda byoroshye. Ni match izaba iryoheye ijisho ahubwo abantu bazabe hafi bayikurikirane. Nibyo twaba tuvuze kugira iki gikombe cya Afurika. Tubibutse ko hagiye gutangira umunsi wa kabiri w'iki gikombe. Ubwo ejo tuzagaruka tureba ibyaraye bibaye uko imikino yose yagenze muri rusange.
tuzagaruka dusesengura noneho tureba ya makipe twari twiteze n'azaba ari buzakeneye ku munsi w'ejo uko bizaba bimeze n'amahirwe y'ikipe ishobora kuzegukana iki gikombe bitewe n'uburyo batangiye kwitwara. Nabonye amanota menshi bayahaye Senegal ko ariyo ishobora kuzatwara iki gikombe, hakakurikiraho Maroc ndetse na Ivory Coast iri mu rugo. Reka tubihange amaso turebe ikipe izegukana igikombe cya Afurika, gusa biracyari kure. Gusa nyirara amakipe yatweretse ko ari serie nk'iyo Senegal nk'iyo Maroc na twa dukipe nyine tuba tuvuga ati bazatungurana, nabo tuba tugomba kubabikira umwanya. Ubu nk'ikipe twavuga izatungurana muri iki gikombe cya Afurika twavuga iyihe? Cape Verde na Namibia. Cape Verde na Namibia. Reka tubitege amaso, nabyo si kera muri iki cyumweru turi bubimenye uko bizaba bigenda. Reka iki gikombe cya Afurika rero tube tugisoreje ahangaha, ubundi turebe amakuru arimo uravugwa ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi hari kuvugwa imikino y'ibikombe. Imikino y'ibikombe reka duhere mu gihugu cy'Ubutaliyani, bari gukina icyo bita Super Coupe. Iyi Super Coupe y'Abataliyani nabo bari biganyije, ni ukwigana ni turuna barimo yo kujyana ibikombe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ngira ngo ni brand y'Abarabu bakoze, barasa nibo buriya nibo baba bagira ngo abantu nibo bakigura cyane nibo bagitera inkunga, nibo batera inkunga kugira ngo iwabo hasurwe cyane. Ni kimwe nuko twafata nka Visit Rwanda. Visit Rwanda yashobora kuvuga ati wenda igikombe cya Afurika ama Super Coupe azajya abera mu Rwanda. Ndatekereza ni stade Amahoro niyuzura. Ndishuwa neza ko tuzakira finale ya Champions League. Ni finale ya Super League. Ya Super League. Finale ya Super League yo tuzayakira hano Kigali. Icyo nibaza ni Saudi Arabia niyo ifinansa bino bikombe, ko twabonye icya Super Coupe yaba Espanyol nayo bayitwara muri Saudi Arabia, none n'iy'Abataliyani nayo niho bayijyanye. Ubundi byari bisanzwe ko Super Coupe yahuzaga ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona n'iyatwaye igikombe cy'igihugu cy'umwami aho ngaho. Forma yarahindutse. Bakimara kubona aho frame barabo bahise bahindura forma, bongera imikino, bongeraho ziba ikipe enye. Bivuze ngo hari abaguze ni nkaho iriya mikino bayiguze. Ni ukuvuga ngo ikipe yose yatwaye shampiyona ku mugabane w'Uburayi, mu Butaliyani ndetse no muri Espagne igomba gukandagira muri Arabia Saudite ko byagenda kose. Yego, muri Arabia Saudite igomba kugerayo. Rero kuri uyu munsi hari umukino wa Napoli na Fiorentina. Ni Napoli, ubona Napoli ifite ikibazo gikomeye, ariko ni umunaniro w'abakinnyi. Byatangiye ari umutoza wa Napoli ushwana n'abakinnyi be. Uribuka ikibazo cyari hagati ya Victor Osimhen na mbere yuko ajya mu mvune, ikibazo cyari hagati ya Victor Osimhen n'umutoza we. Yego. Victor Osimhen agashaka no kwigendera, uretse ko ari n'amakuru ari kumwerekeza muri Arsenal. Tuzagarukaho mu makuru y'isoko n'igurisha. Ibyo kujya muri Arsenal byo ntabwo mbibona cyane ko yongereye amasezerano, aranahenze. Ni umwataka utagura munsi ya miliyoni 100. Gusa ku ikipe ya Napoli sinzi ikibazo bagize kuva shampiyona yatangiriye. Sinzi ikibazo no muri shampiyona ntabwo irimo iritwara neza. Ariko yatakaje abakinnyi benshi. Yatakaje uyu mudefenseur wagiye muri Bayern Munich, Kim Ja yego. Ubu ngubu ntifite uyu Anguissa yiziye mu bikombe. Nifite Osimhen uri muri Afurika. Victor Osimhen n'ubundi nanone nubwo yaba ari hano ntabwo ari bukine kubera ko aracyafite ikibazo cy'imvune. Urumva rero ni ikipe yatakaje abakinnyi batwaye shampiyona, yatakaje niba yaratakajemo abakinnyi nka 3. Ni ikipe ubona idafite goza, isigaye itsindwa mu buryo bworoshye. Ni ikipe yasubiye inyuma ku buryo bugaragara. Yego. Hanyuma iyi forma rero y'iki gikombe y'iyi Super Coupe y'Abataliyani, turabibutsa ko igizwemo n'amakipe ane. Ngo ayo makipe ane aboneka ate? Amakipe ane bareba ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu
hanyuma ikipe yakiniye finale y'igikombe cy'igihugu nayo iza gukina Super Coupe hanyuma bakareba ikipe yabaye ya kabiri muri shampiyona. Izo kipe nye nizo zijya gukina Super Coupe y'Abataliyani. Ni kuri uyo mpamvu hari n'undi mukino rero so umukino wonyine uri muri Super Coupe y'Abataliyani koko na Lazio igomba gukina na Inter. Lazio igomba gukina na Inter ku munsi w'ejo. Urumva rero kandi ikindi icyo twakwibutsa abantu hano nta n'umukino umwe uratsindwa. Iyo munganyije mujya muri penalty watsindwa ugataha uhita ukomeza ugataha. Urumva Napoli tigize nawe twazayibona kuri finale ariko ntago mbibona kuko iriya kipe bakina ya Fiorentina la Fiola niko bayita Fiorentina rwose nayo ni ikipe ikomeye. Ni ikipe ikomeye unayirebye uko iri kwitwara muri shampiyona muri iyi minsi. Ni ikipe itoroshye murayibuka ikina finale ya UEFA Conference League ikina na West Ham kandi na n'ubu irimo iritwara neza muri ayo marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi irimo irakina Europa League. Imeze neza cyane yanabonye na tike. Ni match nziza yo kureba kuri uyu mugoroba abantu bafata akanya bakayikurikira. Ni match iribuze kuba ku isaha y'isa 4. Ni match nziza. Ndumva twakomeza muri Espagne. Hariyo Copa del Rey. Espagne hariyo Copa del Rey, ikipe ya Barcelona irakina n'ikipe yo mu cyiciro cya gatatu ariko match ikomeye isa nkaho yisubiyemo ni ikipe ya Real Madrid iri bukina na Atletico Madrid. Derby tugiye kubona Derby Madrid inshuro zirenga ebyiri kandi mu minsi yegeranye vuba. Iyi ni match nayo twibutsa abantu ko iyo utsinzwe urataha. Nawe utsinzwe uragenda nta match retour ziba. Real Madrid ni ikipe imaze iminsi yitwara neza nyuma yo gutsinda Atletico irazitsinda Barcelona ikipe ubona nyine yasubiye inyuma nayo ifite umukino iraza kubikina ku isaha y'isa 3 n'igice. Yo nta bintu tubivuga itsinzwe niyo yaba ari inkuru ariko gutsinda byo ntabwo ari inkuru. Uretse kuri amutoza nawe arimo arivangira Xavi hari igihe yajya kubona ukabona ashoyemo abana bo muri La Masia kipe iraje kazi kamugara ariko ari no mu mazi abira. Xavi bamubwiye ko namara game ebyiri zikurikiranya n'adatsinda bareta musezera nubwo muri Barca harimo ibibazo bya FIFA Financial Fair Play. Urumva bafite ibibazo ngo nta mafaranga bafite ikipe yarakenya. Ahubwo ikindi cyo cyo kwibaza Barcelona Covid yageze muri Barcelona gusa. Ni ikibazo kiri ku makipe menshi y'Iburayi. Mu kanya ndaza kukubwira indi nkuru. Reka twirebera umukino uri buhuze Real Madrid na Atletico Madrid. Abakunzi bacu barabyibuka ko ejo bundi mu minsi ishize nibwo Atletico Madrid yahuye na Real Madrid bahorera nabo muri Super Coupe yabereye muri Arabia. Yego aho ikipe ya Real Madrid yaje gutsinda Atletico Madrid ibitego 5-3. Match yari nziza ariko ibyo 5-3 byabonetse muri extra time kuko match minota 90 yarangiye ari ibitego 3-3. Ariko ndababwiza ukuri ko yari match nziza iryoheye ijisho. Yari match iryoheye ijisho cyane ko ku bantu bibuka neza uriya mukino ikosa ryakozwe n'umuzabu yaragiye ngo agiye kwishura igitego umwana wita Brahim Diaz ubundi yamuturutse nko muri metero 100 araza mu aramusiga. Ni match nziza, ni match yo kwitondera ku ruhande rwa Real Madrid. Ubundi aha niho Real Madrid igaragarira. Madrid ku gikombe kuri ibintu bya knockout ni ibintu cyane. Atletico itangira umukino neza ubona yinjiye mu mukino neza ubona iri butsinde. Byagera mu minota yanyu mukabona Atletico yasubiye inyuma yabuze pe. Isubiye inyuma rero naho Real iberambi cyane ko Real abakinnyi bose yabamanukanye uretse abari mu mvune abandi bose abatsinze Barcelona bose barahari. Ni match nziza yo guhanga amaso. Ubwo ku munsi w'ejo tuzaba tureba uko bimeze uko byagenze. Natwe turaza kwihera ijisho gusa ni match izaba iryoheye ijisho. Ndumva rero nakubwira ya nkuru yanjye tukabona gusoza.
iraba ku isaha y'isaa 5 n'igice z'ijoro. Wamenye ko ikipe ya Man City yagiye kuburana noneho urwa nyuma. Man City Manchester City ejo nahoze soma inkuru ahantu bavuga ko bayirega ibirego 1000 iramutse ifashwe n'ibirego 100 bihamye yajya mu cyiciro cya gatanu nani league nukuvuga ngo yajya gukina nani league ni cyiciro niye ntibaho icyo cyiciro ntikibaho ni n'amakipe bari hasi mu Bwongereza niho yajya gutangirira kugira ngo yongere izamuke kuvuye muri uriya mugabo uri kubaburanira uriya mugabo uri kuburanira Man City ngo ntabwo ajya atsindwa gaburana urwa rukeba ntabwo ajya atsindwa ku buryo impanda zose yaburanye yaratsinze gusa ni ikibazo gikomeye Man City iramutse ifashwe na biriya bihano ngira ngo ayandi makipe yabyishimira cyane nka za Arsenal za Liverpool zabazungurutse cyane ko ubu Man City bashyizeho igitutu ubona no kubatwara na Premier League ya kane ikurikiranya byaba bibije umupira cyane ko twari tumaze kubona Big Six zikomeye mu Bwongereza Man City, Manchester, Chelsea, Liverpool, Arsenal na Tottenham yari amakipe ubona ko atanga difference gusa Man City nyine n'uburyo bwo kuyikiza ariko nge nasengera Man City bihano ntibizayifate ariko ubu gusa nta nubwo bizayifata ntabwo uzayifata simbona Man City yamanutse gukina ibyo byiciro bitabaho itegeko Everton ntibayikuraho amanota 10 kuko yo ibiramutse bihamye ntabyo kuyikuraho amanota nukumanuka ikajya epfiyo muri nani league akaba ari ijya gutangirira ko mu Bwongereza ibyiciro by'umupira w'amaguru byinshi Felix reka ngushimire reka dusige tubabwiye update gatoya ku mukino Equatorial Guinea ibashe gutsinda ni derby y'abagine derby y'abagine Equatorial Guinea batsinze ibitego 4 kuri kimwe mu gihe maze igikombe cy'amahoro ya Gasogi United ibashije kwitwara neza itsinda ibitego 2. Wow byiza cyane ubwo Gasogi United ibashije gutsinda. Reka dusoreze ahangaha tubashimire mwe mwari mudukurikiye gahunda y'isesengura ry'amakuru y'imikino nakagaruka bye.